আগে জয় জগন্নাথ। हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी बोला, हरी बोला। सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता गोपालचूडामणिः शङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरोहक्षणं शहारवक्षं स्तनकौस्तुभः श्रियं नमामि विष्णु शिरसाश्चतुर्भुजं वालः श्री पुरुषोत्तमयोग श्री भगवान वाच सर्वोपमस्ते हतोपलभ्यते नान्तो न चरति रत सम्प्रतिष्ठा अस्मत्तमेनं सर्वो नमो लोकसंज्ञै। हरि बोला, हरि हरि बोला, शरीरं यदवाप्नोति विषयानुपसेवते उत्तरान्तस्थितं वापि भुजानं वापिरन्तं नमोढानान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विदन्तो योगिरशैना पश्यतात्मानवस्थितः चक्रोप्रापितात्मानं पश्यन्ति चेतसः तदारुत्तङ्गतं योगभासयते अखिला लक्षन्दावसि लक्षाग्नो दत्ते क्षोभवत्पारसात्मकः आसनः सर्वाणि भूतानि तस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमात्मे दुध्राहुतः यो लोकोत्रयमाविश्य वर्तमैश्वर यस्तमसन्मोढो जानाति पुरुषोत्तमः सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति शास्त्रमिदमुक्तो मया नघ एतद्बुद्ध्याबुद्धिमां स्यात्कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम 15 अध्यायः।